se kad se žuri na kvadro, kad se kontorski manje pa ništa, što nisi bio pravo toga se kupao na lopatu. Ono nije bio okolinari. Ne znam da si bio nekada ono je, ali kupao od knjižica. Ono je ušlo na odmah. 6 litra vode sam popio. Gdje to bilo? Na kvadro. A to je ono nije bilo nisam bio ono redu. To je bilo si grebni kao blok. Da, pa odmah neko. Idemo da vidimo zvakti kad budete stvari tamo. Kroz zvakti. Gledajte, možete promijeniti, a to je malo stop ništa. Kratove, a niste se kupati. Ove godine kad se bude do što se samo kupati, a ovo sam nije primati. Ovo je primati. Lepa prijega, ali malo je primati. Ne ima svoju kamenu svoju. Vidi ono ovdje ga... Ja, zanimari, se neki ovdje. A ima? Za Torovo voda. Sve snijem. Ona je otišla na lepo mjesto. Vidi Maja i ode i ona dole. Neko ovdje od Torovo. Na ovom delu je izražena pojava taložnja bigra, odnosno sidi. To je onaj materijal od koga su vrlo često zidani naši manastiri, dekorativni materijal koji dok je vlažan, lako se sjeća, a već onda se vlažakom vrlo brzo postaje kompaktan. To je voda bogata... Zašto sam? Hoće si radi dole noć. Drži se dekad, malo se ne odgovara.